بسم الله الرحمن الرحيم. Ministry of Islamic Affairs Maladi Hiraj Sadasteka Salis wan Aharga Ramadan Mahuge Handa Bihe Bayan. Alhamdulillahi alladhi kataba as-siyama ala ibadihi al-mu'minin was-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Divihirajege evves tanaka mire Ramadan mahuge handu fenifa nuatiya Islami evves qawmaka Ramadan mahuge handu sabitu ejje kamuge khabaru rasmi gotun libfa nuatiya Ramadan maha Shawwal mahuge handu belimuga rajjega amalu kurman hamajehifawa usuluga wa gotuge matin madama miladi sanatun dehas nawarawana aharuge me mahu fahevwa adita duwa haki Sadasteka Salis wan Aharuge Shaban mahun Tiris wana duas kamugaya Mi Aharuge Ramadan mahuge evwana duahaki Dehas Nawara wana Aharuge me mahuge Hayeva homa duas kamuga kanda ada Alugandu Gada kiriti wantamain Allahuge hadratun wagi edihure Divihirajya Hijri sanatun sadasteka salis wana aharuge Ramadan mahuge evwana duahaki miladi sanatun dehas nawara wana aharuge me mahun hayeva homa duas kamuga nimma fime barakat tere Ramadan mahuge rodage fardu ada kurma farwa teri umasha mima massaruga Allah subhanahu wa ta'ala ge russewma maghfiratan edi heyo kantatta gina kurma Alganuge amille nafsasha rajjege emmeha rayitun nasihat teri wasiyya kurame dihirajjege emmeha lobeti rayitun nasha mul islami ummata mi barakat teri Ramadan mahaki dharma sawabun furigenwa ufa fagati massarekkamuga ma'in Allahu lawashiye amin wa sallallahu wa sallam ala khayri khalqihi sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نوابيس شعبان سادستيك ساليس هتر مي دهاس نوار دكتور أحمد زاهر علي Minister of Islamic Affairs. මිහා හිසාවන් අවුන්මෙන් රම්ලෝම් මහුගේ හඳු සාබිත් කුරුම මි බේවි ජලසා මි නිමුනි අවුනුගේ දුආකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොන්මෙන්න මි බර්කාත් රම්ලෝම් මහුගේ හියෝ ධර්මයා සවාබු මින්බර් කුරබු අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහ්